بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan ha kami Islam, alhamdulillah, jari niya sab kita niyo ha jaman na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pag talus sin amoy intiag nga an na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amunain pagtagna na to sin pagtafsir sin suratul Rahman. Adapun inyad tulang takyatag nga antana, sarta biyahagi tapatong kabahagi amoy in panagnaan kabahagi lang ta amunain pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amano sa iban sinjin iban pagpaon singkatan uno-uno na kakunahan sin ipon niya doon hayan amuin tanda sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin magkatimba-timba amuin yaon ini tiutupuran niya in katantan, sibu da in simusulangkan niya, iban sin miya makadhakabayaan niya, inyong katan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parsukuan niya, pakanya. Damikian in katan, amoy in piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya hikapag khidmah, ha mga sila amin doa tumpukan ini, manusia iban sin jin. Na, in hang kabahagi, amuna in pakaradyaan sin manusia amoy in buhi laungta amoy wala sila piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil haparman niya yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an in Allah subhanahu wa ta'ala amoy susukatan sin ipon niya dahin halawman atawa halawman sin langit ini pitong lapis iban na sin guminiya tiap-tiap adlaw inyaon kataan ini aon yadto asal tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kanila dahin ha mga ulang kabus kakukunahan nila uno-uno na pakaradyaan inyadto katantan tiutupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala asal dahil hapanagnaan pa asal piyaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga yadto katantan amuin bukonin Tuhan na to Rabbul Alamin mahusa si mga pakaradyaan piyapanjari niya dababin niya un katan laungta ubos na siulat in katantan in tiap-tiap kadar sin tiap-tiap makhluk piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na yaon asal ini miumutang na amo yadto laungta manjari in hikaro at tumpukan atau tung kabahagi lang ta amo na in pakaradyaan sin tao amoy in wala ti may marayaw sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haamoy in pamiat si mga daak niya si mga karasulan niya iban si mga kanabihan na doon hay nibiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in gumi ini lang tamalanyap na iban na siluon niya, iban na singkatan, amuin, kaya wajiban lang ta mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na indua, tumpukan, pag yanon sakalaan, amo na in nahinang ini bugat, di hababaw singgumi ini, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sanabprukulakum ayyuhat sakalaan. Doon hawak to yan, na doon hay ni, in pakaradyaan hawak to, bang maun na impagbista sin ammal sin ini ipon katantan amunain manusia iban sin jin
doon hayaon long ta ini damikyan inyaon bistahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap amal na hinang sin tiap-tiap ipon niya. Hawak to yan. Na doon hayaon long ta ini katupuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap hambuok deng mga amin ipon niya yaon, doon hakadar sinamin amal na hinang nila. Bang inamal long ta, bat karna inya tusurang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, naasal sila tiyatakaran sin narka jahannam, in amin nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan, ini doon hayaon, aon day sabdatunganan nila, lugal amin sa sannang-sannang bihad to. Na bang ini jumato na in waktu yaon asal biya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala insungan sin sila. Na inyad to na puas nakita ha pakaradyaan duang kabahagi habi hayaon waktu amo na in kabahagi hikatu amo na in pagbisarhat tabiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala aparman sintuhan na to Rabbul Alamin waliman khafa maqama rabbih jannatan daing ayat kapatan tag unong. Ini biyayta doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala imparso ko an sinipon sintuhan Rabbul Alamin. Amoy in nagahalli sen katan mapatuthalian. Amoy pamiat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hawak to yan. Amoy yaon halon sin daghal nila in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ray maig. Para halin sila nagiibadat, imihinang singkatan perdaakan, limalayo deng hakatan simpiang langan, sumakawa iyaon masi in buka halom sindaghal nila, amuin di sila makasiguro hawak to yaon bat in sila longta makananam na singkasannangan. Naroon haon biyayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan ha ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Amin mga sila, nagahalli, naghinang sin amuin taming sing ginawaran nila. Amo sa naghinang taming, iaayaran nila yung kabtangan nila, iaayaran nila in hinang nila, pakugdanon nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatangkisan nila yung katantan, piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin dua sulga. Waliman khapa maqama rabbih jannatan. Dua sulga iniril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to laong ta amo at tutong basan sintuhan na to Rabbul Alamin. Laong sim mga sila mananapsir, impagyanon dua sulga ini, laong niya, jannatun li suknihi wa jannatun li azwajihi wa khadami. In dua sulga ini pagyanon laong niya, sulga sinamuin uno niya, paghulaan niya. Paghulaan niya, amin kandiri niya. Suko niya, iban lang niya paghulaan si mga kaasawahan niya, iban na si mga daraakon, halaw man sin pamaybay niya. Doon hay ni. Biya lang niya sin, pagyanon, kama hiya halu mulukid dunya, hayso yakunu lahu kasrun, wali azwadihi kasrun. Biya lang niya sin kahalan si mga amin nagsultan hababaw sing gumiini, aun kanya palas, suko niya, iwan aun ha mga kaasawahan niya, palas. Hati niya, inya to katantan. Biyayta doon na ini amok mananapsir, lang ta, Al-Qurtubi, innama kanat asnatayni liyudha'af lahu surur bit tanaqquli min jihatin ila jiha. Lang niya, hangkan yaon, biyayta doon haon, bat dua sulga, ini hasupaya, lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakuyakan sin mga tao nagtuyo nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw sing gumiini miyagad sing kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin nagaayad sing ginhawabaran nila amin di sumuok pa amuin hinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon amuinin tutungbasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayaon biyayta sin hambuok damikyan laong hiya az-Zamakhshari jannatun li fi'li ta'at wa jannatun li tarkil ma'asi. In dua sulga lang niya pagyanon doon haon hambok sulga tungbas lang niya sinamuin ini nagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatin imiyakan sing katantan pamiat
sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya katantan bihan. Damikian inhambuk sulga paninggali niya sin piag maksiat amin mahinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na inyan kataan matarang na daran tapagsabuton in himinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan to pagtaat. Pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya bang pagtaat aun siya tungbas. Aun tungbas. Damikian in pagtangkis dahing hakatan maksiat tarkul mungkarat timinggal singkatan piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian niya to ibadat da. Hati niya bang ibadat aun day sabtung bas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya mandauhat niya to karwa-rwa. Damikian beta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya amoy ini siyabot doon ha ini laung niya jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Impagyanong dua sulga ini, duang kajinis, in hambuok lang niya, dua sulga, daing hapilak. Iban na singkatan, kapanya panhalawman yan katantan, pilak katan. Pilak. In mga luluunan, pagkaon, in mga katpan, panyapan halawm simbay, yaon katantan, pilak. Dua. Na, in amin, hambuok yaon bihan, dua sulga yaon lang niya, damikian inya unday nga babulawan, iban si luluunan kataan kapanya panhalom simbay. Na, ini kataan, ini tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil hamin niya on duwa-ruwa, biyay ta katutan niyo, laong niya, in parsukuan si mga sila amoy in, di nahisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala, na kanila in amoy in bulawan, bihan. Dua, dahil ha amoy in sulga deng habulawan in amin sumuno isabihan deng hapilak suko si mga ashabul yamin amin sab imano siya hasusungon mabahagi sila magtu in hambok lang niya as-sabiqun amin magtuy-tuy manuy-tuyan magtupa ini paliubihan makaliw sila min narka yaon sababin hababaan sinamoy in lalabayan niyon narka jahannam na in amin wayron amal niya, mapakpak man to pababayad to palam sinarka to. Amin lumabay lang niya hasirat. At ini lumabay ring hadan, lalabayan niya to. Karna ingkatantan, wayroon, dahing haipon sin Allah ta'ala, buat malingkan makalabay lang niya ring hanarka. At isim makalabay ring hanarka, sabab lumabay katantan umuntas, dahing haamin jisir yaon, taytayan yaon. Madtupahan sipak. Amun yung pag-anonsing kita, taytayan, sirat al-mustaqim. Amo na indan, mabuntol harap pa, surga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na amo yagtuin pag-ianong doon hayaon. Naman jari, biyita doon hayin in sipat sin surga ini. In amin, ini dayaw niya. Sarta, biyita doon haon lang niya, zawata afnan. In surga yaon, aon dahing ha mga kahoy bihan, di matimba lang niya insangan niya. At niya sulang saling insangan niya. Mataod. Na pagka siya mataod, manunjo kay pamataod yung bunga niya. Zawata agsan, mutaparri'ah, wa thimar mutanawi'ah. Mataod siya rin ha mga ini sanga longta, ibutang tanang sulabit insanga bihan, damikyan sinbungang kahoy doon gimuwa kanya bihan indigenous na inwal na sinbungang kahoy hatin hambuk kahoy rayaon sumakawa katan sinbungang kahoy yaon na katan halawm niya wayroon na ini longta ini ma lawa din doon hayaon yaon na katan jukup-jukupan na yato ramik yan sipat sinamuin sulga biyeta yaon. Damikian biyata, fihi ma'aynani tajriyan. Insul ka yaon, aun siya dua tubig nagaanod. Nagaanod doon. Doon ha amin dua sulga yaon. Maglabay siya in amin tubig yaon. Na in tubig yaon, amo na mahinang sabab, hipagbubusin amin ini kahoy yaon. At ini amo na inumon sing kahoy, bang inumon sin gamot niya bihan, sumud naman to pa ini sangan niya,
pag-abot pa sa nga niya, may nang sabab na magbunga na siya. Doon hayaon. Nasarta, katansin, katansin bungang kahoy. Amin lang ta, kaya nganan tari halaw man singgumini, yaon katantan. Bihat. Sabab, biyayta doon haon, lang niya, pihima min kulli fakihatin zawjan. Intiap-tiap bungang kahoy, aon siya, naglilimbang-limbang siya. Hati niya, dua-ruwa bihat. Unin pag yanon naglilimbang doon haon. Laong niya, pihima min jami'i anwa'il fakiha. Doon han, ingkatan, indigenous na bungang kahoy. Biya sindiha doon niya, yari na katantan. Na duwang kajinis, in bunga niya. Unin pag yanon, duwang kajinis doon lang niya, ma'rufun wa karib. Unim ma'ruf, amuin bakas mo kita di hadunya, yadto na rito katantan, iban sin karib, amin way mo pakikita. Biha, natin niya doang kajinis, yaon. Amunin, lang niya, lam ya'rifuhu fid dunya, wala niya, kaya ingatan din di hadunya. Mana niya, wala kaya akan di hadunya. Lang Ibnu Abbas, ma fid dunya samaratun hulwatun, wala murratun illa wahya fil jannah hatta al-handal. Biyata sin Ibnu Abbas, wayroon lang niya bungang kahoy, da hindi hababaw sing gumiini, sibo da inkaaw niya maymu, iban mapait, sampay lang niya sin handal. Amin ini lang ta bungang kahoy, pagtawakon sin Arab, handal, lando impait niya, buat malingkan, yadto katantan halom sin sulga yaon, sarta lang niya impiyag biddaan hadya, indid to katantan, wayron na mapait. Way na maaslum, in katantan, maymu na sadya biya. Natin niya, lanab na hadya ka na naman, dito ha, adlaw, akhirat. Sabab lang niya, laysa fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Wayroon impiyag biddaan sadya sin asulga iban sin diya dunya ini, sibuingan, sa sumagawa, nagbidda siya bat indid to katantan, malanab na sadya in kakaon halawon sin sulga. Narunay ni, giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatumtum na isab, pabi ay ala irabbikuma tukadziban. In khitab, harap pamano siya, iban sinjin, uno na mayan, dahil mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin hikapang himuting si mano siya. Nikmat, kaya na naman ta. Hawak to kita yari hababaw sing gumiini. In kabuhi tayo ni nikmat, sa lago-lago dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan sumampay palam sing gaungkang tayo ni nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala. In pagnapas tayo ini, in kalasig tayo ini, in katantan nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala. So wayroon ni kapamuting ta. Amurahad dyan siyukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in subay kita magtag-ipon kaniya. In pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita rin lumag sing katanamanta. Inhinangunta sadya magad simingod haraak niya. Amuhadyad to imbato kunta. Nabang sa upama, amuhad to inhinangunta, makadawhat kita sin siyabot ini dua sulga. Da sumakawa, bang inyad to katantan siyulang ta, na laung ta, biya na sin pangasuburoon ini, uno na mayandeng ha mga nikmat sin Allah ta'ala panghimuting. Dahil nga mga panghimutang si Mano siya, amunain pagligap-ligap niya, simpag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga panghimutang si Mano siya, amuin patauron niya, inhinang niya parkalahadun niya way kapus paiddahan, sampay kalupahan niya na in waktu malupas bihan, paamin waktu dahon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maghamatungan, di siya ini tabo mo, hindi siya makapag-alop iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo na yung waktu sambayang, mo na yung pagyanon waktu 5. Ini hambok din ang mga pamuting si Mano siya. Sa inyaon katantan, ini hasupa yari kita makapamuting, suway tayo, hindi adjakahan katan. Na ayaw pa ka, laung ta, amin habihad to sadya, naligap kaw, bihan, nalupas mo yung waktu mo, bistahon dad to puting, sabab di kita makaraawa, nabiadiin na intao. Allahu Ta'ala sa mata-mata panghimutingon sin Mano siya.
hinang wala piyang daakan sinallahu ta'ala, amuin pagtuyuan nila hinangon gastuhan. Iban alta sinallahu subhanahu wa ta'ala ni paggasto, ubos lang niya inyaon marayaw hikarayaw, piag marayaw nila wat malingkan wayroon piag marayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Naman tim mahunit, naman tim mabugat, di nga mabugat, bihan hinang. Na, ini mga palanggungan ha agama Islam, amuin kasan na nga nalam sin sulka ini, amo na ining pag-iyanon sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Amoy kasan na nga, dito tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na inimbiyeta doon lang niya, wala panaangan-angan sin jantong. Wala pa kiyakitaan sinamuin pangatod. Dahil di hadun niya, tinaway niya pa sakupan, way katantan. Hindi to halam sin surga, iwan wala pa kiarulungan simpang dungog niya. Mga suy-suy yaon katantan. Ini, sabab muna, mga yadto katan, wala pa kiaway kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga yadto tiyata ka masin Allah ta'ala, amin way kikita sim mata, ini wala kiarungukan sin tainga, laong taiwan way na panganal sin jantong, sumagawa, dihilan kita niyo, laong ta tiyo-tiyo deng ha mga panghati, sin inyari halong sin dunya sipat sadyabihan, at walong ta siyabot sadyahangkangan, sumagawa duga ingin pananaman, dito halong sin adlaw akhirat. Manjari ka na pantay biyeta doon na sipat sinamin sulka ini. Laong niya, mga tao halong sin sulka iyan, muttakiina ala furushin batainuha min istabrak, wajanal jannatayni dan. Mga tao halong sin sulka, bang sila mag-inumakan, singkatan kasan nangan halong sin sulka, sila laong ta na buko namin biya sinyaw nagtutumbayog, kumawa sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa nagpapanaw, atawa naglilingkod ha, lilingkuran marayaw bihan. Kamatauran din kanila, nagsasakday-sakday, naglilingkod-lingkod marayaw bihan, haamin kukulangan nila. Misanin sipat sing kukulangan ini, beta doon haon, amoy laong niya rapit palawom niya, Masya Allah. Lando na imparasahan bihan, amoy kukulangan nila, kantil nila bihan, bubutangan namin hanig sa jayad to, dapit palawom-lawom niya, amoy kiyukwanan nila yaon, siyasadayan nila yaon, na dahing haamoy di-badge lang niya. Ipagyanon doon hahon, amo na sutla marakmul. Satla sutla yaon, kiwan, bibutangan man to sin ari-ari, dahing habulawan. Parasahan bihan sinamin biya din lang niya indapit pa amin guwa niya aming kakitaan sim mata kana naman sin pais misan niya to harapit palaw miya to biha to imbiyata sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam naroon hindi lang sin mga long Ibnu Abbas inyaon bang tahi asubo bihan amoy yadto halaw miya to rapit palaw niya dapit pababa niya. Biya din na ha, lang sin Ibnu Mas'ud inamin ha, dapit pagwa. Ay, muna, dapit pagwa bihan. Minsan niya to rapit palaw niya to, bihad to na insipat niya. Na, lang sin Ibnu Abbas, ang mga lang niyang pag-ianon, pala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Pala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Wayroon ginhawa makaingat bihan, bang biya diin luparagbos taw biya din parasahan sin amin mga sila doon waktu yan bihan amin tiyataw sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyatapok sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila doon nila na kananaman bang sila makasuod na palawon sin sulga parsukuan nila dua sulga amad to wa janal jannataini dan laong niya pagyanon, wajanal jannataini dan, bungang kahoy, amin timutubo kahoy at tulong niya, sama ruha karibun, yanaluhul qaid wal qaim wal naim.
amoin bunga sin kahoy law niya, in bunga niya, masuok ha mga tausul ka yaon. Masuok kanila, sabab abutan nila, pusoon, kawaon bihan, misan pa yung kaaunan, naglilingkod sila, atawa, ini nagtitindog sila, atawa, nagkukulang sila. Sibo da, mayta, sabab maghidma kanila in kahoy yaon. Lumuk madto pababihan, madto sumuok madto kanila sambil abutan nila kawaon imbunga aming kabayaan niya. Hati niya pagkatod nila pakahoy madto bihan, bang aundeng ha mga bunga yadto kaibukan nila bihan, sitahon sinini pangannal nila. Amuin ini kuaneto, amuin sangasing kahoy yadto, amuin sumuok madto kanila. Sampay abutan nila na makawa nila na bihaning kabayaan nila. Biya-biya na hadyahan to. Sambil wiyata pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap pusoon sin tausul ka imbunga yaon, pagpuklas sa jaring haamuin tangkop niya, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ini dugaing bunga, labi in dayaw in lanab sin nakakanti haamuin kiyawa. Bihan. Sabab halom sin sulka, magsusung in lanab. Sin amoy in, uno-uno na lang ta, pag inumakan sin tahalom sin sulka. Impanagnaan kaunon, wayroon di hadod niya, kaya na naman niya. Bihan. Kanagnaan niya, hisungit pasimod niya, wayroon niya, kaya na naman di hadod niya. Pag-uwas to, kumaanay sabsiya sin sumuno, labi in nanam, indayaw para sahan sinaming kiyaon niya mahuli, tiap-tiap biya na dyan to, ang pawayroon na hugna, indid to sila halom sulka, di na sila pagkansuban. Di na sila pagkansuban. Hati niya, misan di na sila humundo nga pagkaunan bihan, nari na sila bihan kansuban. Bihan, sa lanab na sadya indumagpak palawm sin gaunggang nila bihan to. Sarta, wayroon na siya in yato katantan, sabab laong si magbisara, wayroon na misan CR dito, haadlaw, gana-gana. Hati nari sila ini najis bihan, way lumi sin laom sin sulka. Bihad tuin parasahan sin mga tao, amoy in, karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin, amoy in, ini, tutungbasan, habihay ni butang niya. Ubus doon haon, biyalikan na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala, in, parman niya, pabi ay ala irabbikuma tukadiban. Uno ring ha mga, ini, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihan, amoy in, hikapang himuting. Di maula-ula in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ha amin tutungbasan nito. Minsan hindi kita inihadun niya ini. Wayroon nalipas sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakananam katantan sin nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Kaya na hindi hadun niya, way piyagbidaan sin kafir iban sin Muslim. Yan na. Ang kandahati ko yung mga kaibanan niya, hindi da mag-inu-inu, minsan sila simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal na kaya naman nila, yun da katantanin parasahan nila. Kapan na naman nila. Sa wala nila, kaya lupahan nila, bang unuin sa babang kansila piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita sila hinang manusia. Mahita sila hinang jin. Hasupaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari, manusia iban sin jin, atawa jiniban manusia bot malengkan asupaya sila makapagtag-ipon kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang in katantan piyang himuting nila ho nun ang pagtag-ipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, bukon sa jayad to habihad to pagkaon laong niya pihin na kasiratot tarpi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Damikyan, magsusung in nikmat tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena intaw makasugod palon sin ini surga yaon aun doon lang niya mga kababaihan kasiratut tarf hati niya ini hambok na yung pangatod nila amura yung mga kabanahan nila siyuko kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron aturun nila rugaing in mga babae yaon lang ta dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila bihan na wayroon lang niya misan kaya suukan sin manusia pagkahi iban jin. Bihan. Hati niya,
wayron kaya suukan, wala nakalaway paghula. In mga yaon katan, hati na budyang. Bihan in mga yaon. Way nakalaway paghula, lam yatmithun na insun qablahum wala jan. Ubos din ha mga sipat biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga kababaihan yaon, kaannahunnal yaqutu wal marjan. Biya im mga kababaihan yaon long sa panton biya si mga palmata kaibukan si mga kababaihan ini. Amin hipag-ari-ari nila ha baran nila biya. Hinangon singsing, hinangon galang, hinangon ini aritis biyan, hinangon gantong liog, katantan biyan. Sababi pag-ari-ari ha baran. Sumakawa inyaon, asal sila ini yaon na napuspos na ilingkat doon kanila. Madtubihan. Hangkan na yung mga kababaihan, hatim po nakauna, pagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon nagdurog yung mga kababaihan sa ng mga kaasawan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakapangasubuin hambuk ng mga asawa niya. Ya Rasulullah, uno lang niya in marayaw, babae doon niya at awahor. Uno yung marayaw. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal nisa'ud dunya khairun. Labi indayaw sin babae dunya. Atin niya, babae amunain, kita piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon amuy inyaon wala nakakaripa dunya. Bihan, tao dunya, labi indayaw niya. Mayta, sabablong niya inhur. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papagtamungon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinsutla inda jinis na walna niya. Insutla. Ang painsutla yaon bang hibutang tapapaista, masyaallah, yung kabayaan tari na maig. Bihan. Na, amo yan to. Bangkaw nakasulog na sinsutlat, sinini sutla, di kaw mabaya na hubuon, hawaran mo, pasal sinamindayaw para saan. Bihan. Sabab misambia din yung paso sinhula, mahagot da. Bangkaw nakasulog sinsutla. Bihan. Na sa sumakawa, in babae dunya, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pais nila in papanjarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sutla. Naamo yan to. Sa aming mga babae, lang tanag ibadat, miya magad pa, panghindo si mga kanabihan, labi-labi na to din Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to, makuyag yung mga kababaihan, ha mga ini uno nila, amal nila biha, nang kanaiaayaran nila marayaw. Na amoy adtuin, biya ita doon haon, sipat si mga kababaihan, biya sila yakut wal marjan. Na inyaon lang niya, biya ita, deng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah layura bayada saqiha min wara'i sab'ina hullatan min harir. Hatta yura muhkuha. Biyata lang ni Runa. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunalto din babae. Min nisa'i ahlil jannah. Mga kababaihan halawm sin sulga. Yaon. Kakitaan lang niya in puti. Lano iwan puti sin bitis nila. Amin haliw lang niya sin kapituan kalapis tamungon. Sutla. Katinya, kapituan kajinis sin sutla, bihan piyapakay nila, kakitaan pa, katilakan pa, in lano, iwan sin amuin puti sin bitis nila, bihan. Na, amoy at timbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisiyo pa yung makapanghimuting doon ha. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbayta kato taniyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbayta kato taniyo. Na yung mga bariban, tanto sadya, inyan, magkahakad simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, mataod day sab, nangihimuting nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya sa kaulaw la, biya siya hayanat. Bihan, sabab na, aun magjato, bihan, jukop na inakama Islam, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jukop na lang na inakama Islam. Adlaw yan, jukop ko na kanyo inakama Islam.
Wa atmamtu alaykum ni'mati. Salta, tiupot ko na in-ni'mat ko roon amin agamayan. Bang kamo mag-agamasin Allah subhanahu wa ta'ala, amin na agama Islam, na in-ni'mat ko katantaan doon hayan. Madawhat niyo ni'mat, amo nang piagbisarahan tayo ni katantaan ini, madawhat niyo rito hadlaw akhirat. Doon haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Waraditu lakumul Islam madina. Iban magrida na ako, mag-agamak kamo sinagamak mo. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawos ito imian, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may nakato taniyo sin jukop na inagama, ay aon pati magguguwa. Biasa kaulaw-la ko lang, inamin hinang yaon, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan to pa magguguwa. Alam niya, labi marayaw ini, marayaw hikarayaw. Nakatoy kuno. Bukon niya ito panggura-gura pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sinpiang himutingin Tuhan Rabbul Alamin. Sinimian siya jukop na inagama, biya mo siniyanin Allah ta'ala, ay, ya Tuhan, bukon jukop, batay nini ha, yari pa ko lang ini, mas marayaw pa rin sinamin, piyang hindo mo kamo, piyang hindo sinini daak mo kamo. Na, amo yan, dahil mga makasusa, yung mga parkala yan, mga kataw-tay mahuran. Nasa ba ini, daran kato iya asubu pabi ay ala irabbikuma tukadiban. Hauno pa rin mga ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikapang himuting niyo. Ya kamurwa tumpukan. Biya panjari kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos doon ini, masigyan na pansin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dunihima jannatan. Puas din sin dua sulga, aun parua sulga daysab. At inaupat na. Insulga na biyayta doon hay nilong niya in pagyanun ini ganap dua sulga yaon suko si mga ashabul yamin. At ini amin siyabot rin kain na panagnaan nito inya to suko si mga tao as-sabiqun amo na hindi kaagawan maghinang simpyag marayawsin ini agama Islam. Doon sadya sila. Di sila lumawag. Bang wala, kaya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila himinang. Misandan imianin tao halom sin dunya ini katantan marayaw karayaw, bang wala piyag marayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na tantuhun nato inyaon wala piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magbayta haamin pikil-pikilan niman ini panganal niya hadya. Halom sin pangatayan niya, may ta. In siya daak hadyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindaak biya bayta sin Allah ta'ala, ya Muhammad, bayta sila. Wa ma'alayka illa al-balak. In ikaw magpasampay sadya. Inipasampay mo rin kako. Nangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamayta kato taniyo, wa ma'alayna illa al-balak. In kita magpasampay sadya, unong biyeta sin Allah ta'ala, amo ini. Di kita magpalabi. Bihan. Na ang pamatod magpalawian. Sinamin mga panghindo bihan. Nando, kailo, kunal, yung mga tao bihan, amuin lang niya, yung mga silaon, may ingat ba? Sa babihay ni darajat si pangadji nila ininikatan, ingkwan, na inya to, kunal, tanda sin may ingat sila bihan, sa mil Allah Ta'ala, hinduan nila. Biya sa kaulaw inamin biyeta sin Allah Ta'ala, kulang. Na maingat yung mga tao yan to. Biha. Biha da sin Iblis. La'natullah alay. Iyan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kau, panghurmat kau kan Adam alayhi salatu wassalam. Uno yung lagi sin Iblis? Ana khairun minhu. Katoy kuno siya pa yung maingat mamayta. Labi siya marayaw rin kan Adam alayhi salatu wassalam. Sinin siya piya panjari sin Allah ta'ala. Simulang patuhan Rabbul Alamin. Nabiyala si mga jimadyato yan. Naamo ito. Wa min dunihima jannatan. Suko si mga ashabul yamin. Sabi na sinagi ko, kain na ito, in mano siya mahinang tong katumpok hasusungon waktu. Haadlaw, kiamat, dito ha, ini yaumul hisab. Hawak to sim paghisab na, tong katumpok. Aun katumpok panagnaan, amon yung pagyanon as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Sila onin labitod masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita sa babindiha dunya, di sila mabaya, mabutas indaghal nila patuhan Rabbul Alamin. Hanggang na masuok sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal inamuin, palsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sila mabaya mapuka. Subay mahugot, impamagot.
sin pangatayan nila harap patuhan Rabbul Alamin. Bihadto sila. Nasa betuin sila masuok. Ngayon ashabul yamin, bihadto ra isab madtubihad, in kahalan nila sa sumagawa, magaangaan hadya tiyo in darajat nila rin sinamuin. Yadtuha as-sabiqun. Na inhi katong katumpok, amunain ashabus shimal, amin dapit palawa. Indapit palawa yadto manuitoy sila palawam sin narka. Bihan, makananam sila sin pasok bihan sin narka. Amunain ini, biyata doon haon, in sila, ini maglinta-linta lang niya. Maglinta-linta sila harua, ini narka yaon. Inhambok narka kayo, inhambok tuwig piapaso, bay na hamimin. Haot sinamin hamim, iban sinamin lang niya, ini kwan niya, nar. Amin kayo. Naamo yan to. Na, doon hayaon, lang niya, ini, hal jaja'ul ihsani illa lihsan, uno lang niya. Uno baha, aun paka, tungbas lang niya, at niya makaliw in tungbas niya, tawain dayaw sin tungbas, daing ha amin tungbas sa rayaw-rayaw rin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga tao min nagmarayaw rin diha, ini, dunya ini. At niya, in parsukuan sin tao nagmarayaw, naghinang sin marayaw, way maksud nila katandang sin marayaw sa japyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, way tungbas do kaing sintuhan Rabbul Alamin, buat malaing kaning katansing karayawan hitukbal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma jajaul ihsani illa ihsan. Way tungbas sin tao nagmarayaw, piyag marayaw sin Allah ta'ala riha dunya ini, buat malaing kan amurain karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, illa ihsani pitawab. Buat malaing kan amunain sarayaw dahil mga tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to. Naman jari, doon na haon. Wa min dunihi ma jannatan, amunain ini siya butakain na, amunain parsukuan si mga ashabul maymana atau ashabul yamin, na doon hayaon, biyata lang niya, mudhammatan. Pag yanon day nun mudhammatan, kasanangan nila halom sinini sulga nila yad tulong niya. Pasal sin amuin agmuk sin amuin kahoy timutubo dahin doon hayaon alaw miyaon bihan. Gadong nakalanduin namin kagadong niya. Asabi ito, ing gadong long niya bang siya amuin makalando na namin gadong niya bihan na bang di na kasilakan sinsuka impangatod mo lupa itum. Amo na yung pag mudhammatan aw saudawan. Hati niya inamin dua sulka yaon biya madto itum siya aturun mo bang daing kalayuan biha min shiddati al khadrah pasal sinamuin kalando sinamuin ini walna niya gadung madtuhian na fihi ma aynani naddakhatan doon hayan amin pagyanon suku parsukuan si mga ashabul yamin. Aun doon haon long niya tubig. In tubig yaon, biya sa pantun ulan. Magkuan bihan, puligsik. Biya ta sin Ibnu Mas'ud, Ibn Ibnu Abbas, tandahu ala awliya illahi bil miski wal ambar wal kafur fi dawri ahli jannah. Long niya, ka zakhul matar. In yaon long niya, amin tubig pag yanon niyaon, tubig, biasa sa pantun ulan bihan sa sumagawa dahil siya hala na mahamut iban dahil ha ambar pag yanon natin na iningan si mga ini paglalanala na si mga Arab in kafur ini parsukuan si mga tausulga bialong niya sa pantun ulan tumu madtupa ini laum sinamuin ini sulga nila yadto bihan naamoy ini in biyata doon damit yan sabbil siyambut doon haon fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. In amoy insulga yan, biyata doonan, aun doon haon din ang mga bungang kahoy sarta siyambut doon haonin, bunga hulma, iban sin rumman, doon ha yan, doon ha amin dua sulga yan.
Siyabot to dahaon long niya, hangkan siyabotin niya, undeng ha mga kalabyahan sinamin dua bungang kahoy ni, nasabot sabab, amoy ni ituod, inamuin kabiaksahan si mga Arab pagkaunon, iban amo rin tumubo tuod mataod dito ha, hula nila. Amo na dua ini, amo na ini pag-ianon hulma long sing kita, iban sinamin ruman niyaon. Na, ini, katantan, damit yan, mga sila yaon, amin halom sin sulga yaon, aon day sa parsukuan nila, mga ini kababaihan, day halom sin sulga, pagtawakon long niya, pihin na khairatun hisan. Mga kababaihan, halom sin sulga, salihat, karimat, al-akhlaq. Sarayaw-rayaw rin mga pangadatan, ini parsukuan si mga sila yaon. Ini, damit yan, inyaon kataan, ini nakalamod day sabdoon haon yung parsukuan nila rin mga hur al-maksurat fil khiyam. Yan to nagtatakan halawm sinamuin khayma nila. At iniaon doon khayma pag hula-hulaan bihan. Amunain hurul ain. Ini doon sila nagtatakad haamuin ini kabanahan nila. Parsukuan bihan sin sila bihan ha. Ini halawm sin sulga. Na mga yaon, beta kato, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, inna fil jannati khaymatun min lu'lu, mujawwafah, arduha 60 milan, fi kulli zawiyatin minha ahlun, ma yuriduna, ma yarawna al-akharin, yatufu alayhim al-mu'minun. Lang niya, doon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin sulka yan, aun lang niya khayma. Hati sin khayma ini, amin biya bang di kato, ini pag-usalon di kato, biya sa pantun biya kadyang niya on, bihan. Sa bang haula Arab, na aun to dyan to biya mga ini tatambulan niya, aun dingding niya bihan, sa sumakawa deng ha, ini pag-usalon deng ha mga kakana bihan. At yung kaibanan, pag-usalon deng ha mga paisim, mga hayop bihan. Nalong niya, in amin ablang sinamin ini khayma ini, lando malaggo sabab mabot siya lang niya, ini kaanuman mile, ilaggo niya. Biyan. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Uwasin tiap-tiap lang niya, aun doon namin, kuwan niya yaon, amin biya man to hinangan bilik-bilik biha, tiap-tiap hambuk bilik yan to, aun siya yaon tao halawm. Aun tao. Ipaganon doon, aun din doon haon, mga ini hurul in, mga kaasawahan si mga tao sulga. Na ubos yan to yung mga bariman, amo na yung tagdaposin sulga yaon, na magtawap na dyan siya, tinya sumuod na pa, tiap-tiap bilik yan to, aun doon haon, long ta mga kaasawahan nila, dahil nga hurul in bihan. Na inyaon kataan, biya na sinaki, di iyaon kataan, hikapang himuting sing kita, sabab na muna-muna in nagbayta ini, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna maytain Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpaabot hadjakato tanyo, nagpahati, sinyan katantan, laungta, ini, parsukuan si mga tao, bariman. Damikyan, ini sipat niya, biya da sinamin, yadto, bang sila mag-inumakan doon, halaw man sinamuin, sulka nila yan, na iaunda longta, iwan ini paglingan-lingan nila longta, nagsasandig-sandig sila, namimilang-milang sila long singkaywanan, indigenous na imbya uno nila, parasahan nila roon. Bihan, wayroon na pauno-pauno, sa hadlaw akhirat, in tao sulka, na wayroon na pag-usaha. Magtayma na sadya sinnikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, katantan, amunain, Tuhan na to Rabbul Alamin, mampunyahi barakat, in ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuy in Tuhan, langta, pagyanon, jalal, wal ikram. Ngunin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in amuy in, langta, mahasot si mahatinggi Allah, amuy in siya in, ini nakalando to din dayaw niya, iban naka ini di magkatimba-timba imbarakat
tutungbasan niya, daing kaniya ha mga tao amimiyakad hakabayaan niya, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan in pangadyan na to timubtub daing dito, insya Allah subhanahu wa ta'ala, na kalo-kalo hado kaing waktu doon na ini patubtubon na to in pakaradyaan na to ha waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.